twongeye kubashimira mu mudahema gukurikirana amakuru ku Mahombezi TV. Uyu ni wa mwanya tubageza amakuru tuba twabateguriye. Ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique zikomeje guhashya ibyihebe umunota ku wundi i Cabo Delgado. Turakomeza muri Niger turebe kwiyoherezwa ry'abanyarwanda 8 bagiye gusubizwa i Arusha muri Tanzania. Turanyarukira mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turumva icyo umuvugizi wa Presidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kasongo Mwemayamba avuga ku bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Makuru mashya tubashifite muri aka kanya nuko ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zigarurira uduce twa Pundana na Nica do Ruvuma. Mu minsi ibiri ishize ingabo z'u Rwanda ku bufatanye n'iza Mozambique bagabye ibitero mu duce twa Pundana na Nica do Ruvuma mu burengerazuba bw'akarere ka Paruma muri Mozambique, hagamijwe kwirukana inyeshyamba zari zarigaruriye muri utwo duce twose. Ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique zongeye kugarura umutekano muri Pundana na Nica do Ruvuma, uduce duherereye mu burengerazuba bwa Paruma mu birometero 55 uvuye mu mujyi wa Paruma. Ako gace kakaba kazwiho kugira imirima minini y'imyumbati. Uduce tumaze iminsi twarigaruwe n'inyeshyamba zigamije kongera gusubirana uduce zatakaje mu gihe zagabwaho ibitero n'ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique mu mwaka ushize. Izo nyeshyamba zahunze zerekeza mu birindiro by'ingabo za SADC. Izo ngabo zikaba zasabwe kuba maso no kugira uruhare mu guhagarika izo nyeshyamba. Reka tubutse ko zahunze zerekeza mu birindiro by'ingabo za SADC. Izo ngabo zikaba zasabwe kuba maso no kugira uruhare mu guhagarika izo nyeshyamba. Umuyobozi w'ingabo ziri muri urwo rugamba General Major Innocent Kabandana yasuye ingabo mu duce twa Pundana nyuma gato yuko zihigarurira. Mu ijambo rye yashimiye izo ngabo ku kazi zakoze, abasaba gukomeza kuba maso bakarangwa n'ikinyabupfura ndetse no kongera imbaraga mu bikorwa byo guhashya umwanzi. Ubwo yakiraga indahiro z'abayobozi baheruka guhabwa inshingano nshya, Perezida Paul Kagame yagarutse ku gihugu cya Mozambique avuga ko intara ya Cabo Delgado yari imaze igihe kirekire igaruwe n'imitwe y'iterabwoba. Perezida wa Mozambique agasaba ubufasha ibindi bihugu birimo n'u Rwanda. Ati natwe twemeza ko tuzabafasha, turabikora. Igice kinini ubu cya Cabo Delgado cyabonye umutekano. Ingabo z'u Rwanda, abapolisi, inzego n'izindi z'umutekano zose zagiyemo zikorana n'abaturage n'ingabo za Mozambique kugira ngo dukemure icyo kibazo. Navuga ngo nka 80% cyarakemutse. 15 mu duce dutoya tw'aba bantu basigaye bahunze bagenda bajya mu bindi bice batari barimo, ubu barabakurikiranayo. Naho yasobanuye ko ingabo z'u Rwanda zishobora kuzatinda mu bihugu bya Mozambique na Centrafrica. Mu mpera z'umwaka wa 2020 nibwo ingabo z'u Rwanda zagiye mu bikorwa byo kugarura amahoro muri Repubulika ya Centrafrica, mu gihe mu mwaka wa 2021 aribwo u Rwanda rwohereje ingabo mu gihugu cya Mozambique guhashya inyeshyamba ziri mu mitwe y'iterabwoba zari zarigaruriye intara ya Cabo Delgado guhera mu mwaka wa 2012. Nigeria yanenzwe kwirukana abanyarwanda 8 hafatwa icyemezo yo kubasubiza muri Tanzania. Abanyarwanda 8 barimo abari bararangije ibihano ku cyaha cya jenoside bakoherezwa muri Niger, ariko iki gihugu kikaza kubirukana. Bafatiwe icyemezo cyo gusubizwa i Arusha, gusa iki gihugu cyanengewe gufata kiriya cyemezo kitabyumvikanyeho n'urwego rwari rwaboherejeyo. Abanyarwanda 8 barimo abari bararangije ibihano bakatiwe n'urwahoze ari urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ndetse n'abo bagizwe abere bari boherejwe muri Niger ku bwumvikane rw'iki gihugu n'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza z'uru rukiko. Abanyarwanda ni Protais Zigiranyirazo, Anatole Nsengiyumva, Innocent Sagahutu, François Xavier Nzuwonemeye, Prosper Mugiraneza, Alphonse Nteziryayo, Andre Ntagerura na Tarisise Muvunyi. Barimo 2 bari abaminisitiri, abandi bari abasirikare bakuru hamwe na muramu wari Perezida Juvenal Habyarimana. Mu kwezi ko Gushyingo 2021 mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro, leta ya Niger yemeye kwakira abo bagabo, gusa hashize igihe gito ihita isohora inyandiko ibategeka kuva ku butaka bwayo mu minsi 7 ku mpamvu za diplomasi. Mu nteko y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano yabereye i New York, Valentine Rugwabiza uhagarariye u Rwanda muri UN yavuze ko guverinoma y'u Rwanda ikeneye ibisobanuro ku iyoherezwa ry'aba banyarwanda bari bajyanywe muri Niger bitamenyeshejwe igihugu cyabo.
umucamanza w'uru rwego Joseph Chiondo Masanche yanenze Niger kuba yafashe kiriya cyemezo cyo kubirukana itabanje kubyumvikanaho n'uru rwego kandi bari baroherejweyo habanje kuba ubwumvikane. Umucamanza Chiondo Masanche yavuze ko Niger yari yakoze igikorwa cyiza ariko ko ibyo yakoze ubari uguhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Icyemezo cy'umucamanza kigira kiti kubw'ibyo ntegetse umukuru w'urwo rwego guhita afata ingingo zose za ngombwa agategura ibikwiye kugira ngo abo bantu bagarurwe ku ishami rya Arusha by'agateganyo kugeza boherejwe mu kindi gihugu. Guverinoma y'u Rwanda yo ntiyigeze inenga kuba bari abanyarwanda borohejwe muri Niger, ahubwo yanenze uburyo byakozwe itabimenyeshejwe nk'igihugu gikomokamo abanyarwanda. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda aherutse kuvuga ko andi makuru yose ajyanye n'abanyarwanda yamenyeshwaga u Rwanda ariko ko iyoherezwa ryabo ritigeze rimenyekana. Alain Mukurarinda yavuze ko aba banyarwanda kimwe n'abandi bose bafite uburenganzira bwo kubaho bashaka ndetse ko mu gihe baba banabishaka baza gutura mu Rwanda kuko ari igihugu cyabo kandi ko amarembo yacyo afunguye. Tunyarukiye mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ku byabaye muri weekend ishize, umuvugizi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko kugerageza kose guhungabanya inzego za demokarasi kutazihanganirwa. Leta ya Kinshasa yari itaratangaza amakuru ayo ari yo yose ku byabaye kwa gatandatu byagejeje ku gufunga François Beya, mujyanama wihariye wa Perezida Tshisekedi mu by'umutekano. Amakuru acicikana Kinshasa yavugaga ko kuwa gatandatu Beya afatanyije n'abandi basirikare bashatse guhirika ubutegetsi mu gihe Tshisekedi yari Addis Ababa mu nama y'ubumwe bwa African Union. Beya yatawe muri yombi kuwa gatandatu ahagana saa 6 z'amanywa. Ku cyumweru Kinshasa habaye imyigaragambyo y'abashyigikiye Tshisekedi yamagana kugerageza guhirika ubutegetsi bwe. Amakuru yemeza ko kuwa gatandatu nimugoroba Perezida Tshisekedi wari umaze gushyikiriza ubutegetsi bwa African Union mugenzi we Macky Sall wa Senegal yahise agaruka mu gihugu. Umunyamakuru wa BBC ya Addis Ababa yemeza ko Tshisekedi atagaragaye mu nzu iberamo inama ya African Union ku munsi wo kuyisoza ku cyumweru. Kuwa kabiri nijoro ibiro bya Perezida byatangaje amashusho y'umuvugizi wa Perezida Kasongo Mwema Yamba avuga ko ibyabaye muri weekend ari igikorwa cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Kasongo yagize ati uko byifashe ubu twakwemeza ko abakora iperereza bafite ibimenyetso bikomeye bihamya imigambi mibi ku mutekano w'igihugu. Iperereza rirakomeje ku nzego zitandukanye. François Beya ugifunzwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umwunganizi we mu mategeko ntacyo baratangaza ku ifatwa rye. Kasongo Mwema asoma itangazo ry'ibiro bya Perezida yongeyeho ati inzira ya demokarasi yo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro igihugu cyacu cyagezeho bwa mbere inzira ya demokarasi yo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro igihugu cyacu cyagezeho bwa mbere muri Mutarama 2019 ni ikintu gitagatifu cyo gusigasira ku kiguzi cyose kugerageza kose guhungabanya inzego za demokarasi ntabwo kuzihanganirwa.